По 15 последователни европски порази, Тата Бања во претходното коло извојува победа и конечно се гледа раката на нивниот нов тренер. Каков противник да очекуваме утре во Битола? Pa sigurno, dakle, sa promjenom trenera je došla nova energija, očito angažman je puno veći, to se vidi i u njihovim pobjedama. Možemo očekivati jednog protivnika koji je prije svega jak u posjedu lopte, dugo igraju u napadu, strpljivo, jaka vanjska linija koja već duže vremena igra zajedno. Dakle, sigurno nas očekuje jedan protivnik koji je u usponu, koji je čvrst u obrani, koji dobro trči, osobito po lijevoj strani, dakle imaju jako dobru kontru. Mogao bi reći jedna tipična europska momčad koja ima glavu i rep, ima dobru organizaciju, ima dobar posjed lopte, ima čvrstoću kad je potrebno, ima dobru tranziciju, dobre golmane, odličnog trenera i kolega prije Matić je odličan trener, samo vrlo vjerojatno poslije 7 godina je došlo malo do zasjećenja. Dakle, Tata Banja ima i odlične trenere, tako da oni su generalno jedna evropska momčad i oni su to pokazali mnogo puta do sada. Збор 2 за атмосферата и тоа што го донесо овие 3 бода од гостувањата во Швајцарија и пред се во Грција и начинот, тој авторитативен начин на кој што Еврофан Перистер доминираше против АЕК Атина. Pa vrlo vjerojatno smo mi u jednom dobrom momentu, zdravi smo, igrači imaju veliku želju, posvećeni su, jako dobro fokusirani su i sigurno da u sportu postoje trenuci dobrog performansa, dobre forme i momenti kad jednostavno isto trenirate, isto radite, međutim izostanu rezultati. Nažalost, svi u nas mjerilo jedino su rezultati. Znam po sebi, a i po drugim kolegama, mi uvijek isto radimo, međutim nekad ispadne dobro, nekad ne bude. Dakle, ta dnevna forma, taj dnevni performans, forma, povrede, ozračje jako utječe na konačan rezultat. Naravno da smo mi zadovoljni i sretni, međutim u sportu jednostavno ne možete prespavati ni jednu utakmicu, ni jedan dan i mi smo svjesni da smo mi na dobrom valu, da imamo dobru situaciju i sigurno da ćemo mi svi dati sve da ostvarimo tu pobjedu i da nastavimo taj jedan dobar niz